male ude me shal ke je Garang John Garang John jen ramila roch ni sham la Dr. Riek Machar la ja defend la nyenye ke kume dung kirme yadit Garang John uta jane chi unware jen ka kor penete paiwa meche kor meche to gwa sedan ci Garang John shawano no dara kume kirme yadi dara ja expose dara tin jektin kone latketin dara kalat chere ke wudi shwal ke biar Garang John shawano long ka post ni ke diala no be kume kirme yadi be jalat jor ka betin dial kon tin jektin gweja tilat ka rodien ba kalat jor malaria gwasa me jana ala kume South Sudan chere di ko ba mal be jogor they are not ready ko bi mal be tin rewi ka South Sudan ka kor gwase dan mela Garang John la gore ka betin jektin kon lat ka rodien be kalat rar ano shikume dun South Sudan che John che Garang John che gor no jen be jabat Garang John tam right kone ala Facebook de chaja hak Facebook de chaja nang che Facebook de shalet right kone tam ko gwada dan tetin Garang John jen wacha kon yen rewi ke juba ka gwas michwa cha yen me cha yen on jen cha yen ka blue house jen gwada dan te yen tan jode tinan gwada mo no waka kore wa jen chwaje luny me chaje luny chogor no che betere we ke juba ko gor ga jen ode yere de jabat ko ramkel mi journalist milla rointin kontin jekten konen latke kuma la ka la darara George ka jaw mi George ka jen ko dol janka cha nyere jankien cha gurno jen de yede de jabat men me cha jen cha wo ka Europe ka jaw ran chalat jen journalist an Garang John Garang John cha jen cha wo ka Europe wada cha chup ka Europe kana obiet lora ba cha wono no ba right bon ba jora ba ja tobe ena mo shikume dung South Sudan ashikanetin kontila Facebook na la ka maike chikan ka moike yotong wan cha wude shalka me Garang John cha Facebook de cha jabat ntama murai kone tele jaka social media dio jaja tenaka para won tama ano ke pai ko ga gwada dan tetin chenga post cha post cha Facebook de cha je kan kume amo ko le gwada me jene do ba dan bada kaje ko tama ko ga gwada dan tetin chenga post ne ka teleka tele mala de long dio jen wote ga michalat kaje akumi kirmi yadit micha ku jurna cha jo gorgol dan tetin ke Europe ko la roje ka roine tinyo den go ci kum kirmi yadit chene dial chekano especially in wari ken wari chekano ko jen la roje ka jo mi jo ke jo mu hon ko de randera tok dere jalar ko jen no jen o de peace dere tetin de na tike unity de jankan en worde ka jalkel in the state chukuma kirmi yadi cheje no de wude me dere mo gwa dere jalat che no de naga dan naka ga nori re which kasa Sudan especially kanasar ulang fangak wuki yuntu state chikan gorno de jala rar ki de jangach so chikan gorno biken Facebook wude na me biken shot ke biken joiten so jen dan le ro den tam menen yen Facebook tongwan page tongwan tin kontin latka tuok kan ka ke kuma South Sudan shoot kan karar lar kan no te ka Rwanda jigla latkatin ka media ne ken chicken what is happening back home they don't talk about it ken lat ken mi chalar karare kuma South Sudan chang na kana they don't care can you talk to ajala do not tell truth that's what they tell people right now I'm right corner tama ka tin lat ken campaign ko ba pinyitu ngwan ba ka gak to right ke to lat ke kuma kem yadi la je jor chikanuna ko gakan kamene YouTube ne so ne me amutu ko tema ko jin baji gwan bank madong telemi jeng mislat but baji ba dundu ba jow yar da yar kan social media ne ntwan so ne me le ro da tem malat ke kuma adung South Sudan right corner tema awa ko nuere sha gorno ba jow dan bajeling so wude shal ke biar ne sha jeling no chaje yen kamer kam
Yanji ka kuyunka, then the same thing. Jen lad network. Ta naka nuari. Kan ta danan take a jang, tishu jentam right corner tam a pinker miyadi. Teacher look a jankin. A jang ato naga kaka pin, and a charge and get win more. Teram linker. Because sometimes con where she con get no jang nakarin carodian. So would a shalke BR, Jen chaled lonko be kum kim yadid bajalat mandan le road. La roja long shangno me nak nuari ki 2013. A misha plan a jang dial chicken mat pinyo banwer back din nak. Jela kalo kulu ya dobo and wo ye me dane chok ke 1991 re which bore. Kwa kola one kamisha we. A misha plan again. Ajena ku kan dinu ku kan ka ngiyech kan dinu to cha ka ngiyech ko kan bekan nuari bekan ka dil nak re which juba. To kon ka jang te ngi tok te lat ka tok. Right now kon chukon nyiri jang malala ka no. But te kon ke evideni te nyu den wo ne de ti na kan kon. Do no shika jang dial, I will repeat that. Nishang londo kon larno jang dial ke kenitin kontin na ka kon de kon jomo de kon larno. Ka tok de jang in the end of the day can adore. Ka door shika metin wara but te kon ke tugdo libo. Right? So kon tugdo li kon tege ne kon ba te ko kien te lat ke ti chodian lot. Te dong de ga jogo no mladiana mo mijak. Jenta dan te ka jang ba. Jang changa ke jega ne ken chikamen changa nuare jeg nekian. So ken tigin dial murai kon go kwida me netin konti lat ka toka kenitin kontin kwa la gor pankian no ba yikin ba kabat ke ba social media ne ken konde kana writing ba career. Ko cha jodi en cha bele link. So jenta dan let ken. Tem ko kenitin wan ku ken get trainer yuki juba te ngwene ban ngwene titi Canadian content na kan warin gorjen o cha jon war cha bileng men media ni kenen I radio one of them tisi gorno te mi dongde kan lat ka queen war mi cha war nak ci kan ra ki fide they don't talk about it tell me la kana lat la kana gwin la kana they only defend care that's what they are good at they don't care about the civilian that are suffering tin chuch those who are in the refugee camp ne ti kwa naka war kan shangdar karenyal SSPDM ngai yen mandan lere idwaran kone chal nwar so ne me amlat ke kume kirma yadit right now no konetin content lat those who advocate for peace ko ke target a very wrong jega so would right kon ko kwida me michale garang jonane jen chabat ko gor ko gwaden wo jani ko ti lala de kan dial ka token ka tama chajabat netin konti la kuma dun South Sudan ko jen lartin jegri kona lat ke kum kirm yadit ting kan ka plan ko bike civilian ne biken ke dil nak ka biken ke chenga jek so jen dana le road chabat bang okay chabat bang kui kon me le road ke je ka Europe gwal dan tetin ki ngutu ko je no bari no so gor kon no bade kon ngaje no jani ko rami mo mala ro ni sian katin kon lat ko rodien ngaje reality chet ka ngaj biarante ka mer ka ma cha yen mer ka ma ngaj madana to so to kon ka jang tinge tin je kon lat ke kum kel mi yadit okay so ban yik ban jadil gor kon malla to ban mena ka kon ci ko ram ne kon ci kon bano baram la to go ba to be la rara to kon right kon ke tite ke evideni ci ko right bang normally mala lar ka no ram me roje jek din broje jek tel mo go roje ban mena ka ne kon you should say something about it. You should defend your people. Ko we mon ke liwan ran what take right to express whatever is happening. Yeah. So men do dena dongo rebel kon ne ti ku kan lat kan no mish mi jek ci gor ki ci kwetin ba pejuna mo ba je yigak. So gor je no de yen mo ba de yen limit a bit. So de yen domi mo de yen udun ngey ke ja ko de yen mo de ran lan manan la correct. Ngai jen wo jangtung wan right now right kone she can go. Let me simply say a lot politician again, they don't care. I know ngam mi chuch ngai kona bombardment let kene so they do not care about the civilian. They only care about their position. So jo me gorja en wodar wakaya ane ban nyaw je gumradian chana gwad dana te udi shalka me garang john gwad dan te tin chane gorbane ngajba ta dana te keje ta je ko bat kuma kirmi yadi ke chod lat quick corner but Facebook page de chaja nang biatemal